Wadam for the wine. Wadam for the wine. Wadam for me, I mean, a way incense, a cura, incense, no, a shame for 5 stick per se. 2,000. A wakra, me chro baby, we are meshu. When I'm to Kurumsa, or park or Castle Kotubi, which never is a soft man and somehow. Fiaco. And it's Cafonishi. Oh, see, the boss, eh, papa. Never the power. Oh, fuck, man, I got a cheap one. And now one man, Miss Swanson go to for that water. Okay, and you're 500. A bit on the same, you're 500. You're 4 out, papa. And you're off phone. Most of the money in the air for no. Now, and papa, ye made a mini skak. Papa can't come a chair, can I speak here? There you. Kay to drum on no swap beans bottle. Also, besides a dinner than a quechi. And she never before about power this. Or back up from what you know. Yeah, Payago was it, Madame Mamma, Maswanya, Maswa, Sikasa, and Mukita. There be oh, yet to Martin, the Pessica. And sister, what do Peter? Brother, go to Babio. Sisinyama, Shia do him, Yanyama, men is Canada, tried your name of Malcra, Winyao. So Kratia Sia, or you're the four. Ye be sap of Mali. Radia, ye be sap of Mali, God bless you. God bless you. Yeah, beside Bob Marley, sir. Bob Marley. I think you are rich. I don't know what is rich. Rich that I have in my life. That's the rich. Rich that I can do spirituality things. That's the rich. But when you're rich, or brow spirituality yet. No, because I'm a ton politic bag and I say any more. And one or ton, but soon some kahun. Soon some kahun. And one or ton you, but soon some kahun. Ah, na kwase duesa ka me wuye wonim nipa ploto ya protestant ya de amame me nya vision say plane be to form na nsia plane foforo be san to form plane me nya vision you be so ka tell me ah plane foforo be san to form but you mo work it but me mehu that's it ka to form aka ni mo jani keke eda no ei kaswa kwem ya naka emu busen ni petiem ajei ni panye o 30 minutes din truck drivers ni na obi a mate hwan on the driver din na police for ba no mutwitwa car no o se hwe ni ho o na ma plate ba ko pebetima solve obi millions onso de na me de me nya time me ma pa me de me ko me business da bi o business o ma me sha se ye obo aho kire din o papa ye obo aho kire din wonso ye business no what is ikadin Bible in the Bible yes Christ mo kire ba bia Bible no kire say hiafo ye de o mo ye bibi ye ma position wo bibi ho ye de adefo na ma position ko Pentecost woni ska ye ma position o pa bet no 30 years 50 years ani o betwa abro de akoma elders no ma wadi de bia o betwa abro de akoma elders no ma wadi de bia enso mu hu ye no ga sa dai what tiase wo hu what tiase o kan Psalm 104 verse 15 no tiase man san so kan ho ani die ya de nyina unti me hwe nsan ye de koche ai ofori sapon na hwe papa no escafoli nyina ba my president ene me ma nsan we me si nyini che ade no one physical bibia ensan de obaje agu ho ne ba kura tamba ko no koton a etua ka bi ena me de me kristoni me mpese me fefa ba bi enye me mfase me da bi ubo yurewu ye cha asra o mpoa no so se mesum bi ubo wure ye den ewu ye cha asra o mpoa no wo se me pacho mma me kakra bo wure be na odi guso bo wure be na odi gu odi asra na iguso wanu sin sunsu ye che wi wo se me pacho mma me twe one pass wo be fo wi no ba den e be fo enyansafo na nimu wi nyankwasiafo nti hu se kwase bia no wi a na bra ba tormented because e bi nua wi ni ti no MPs ministers omo nua na wanom because obedi aduale pa kwase so de wo se ma mentwe wi no na atake aba na afa e kire se kubiri obi wi ndo ko wi a wo wi a na obi so kita se kan wo sisim chei no ba tofa tiao
nsama odasani akoma eden enti kwa me ofori sapon na akoma me eden ya ma ne nsafo nso de wote ya ho apetehia ho na utaki aba because ya she 20 wom ya she da wadawa wom enti wo already akosi obi ba so wa share like that uni sika atopa na ade ku obi ba uni sika o wo de atopa na eku obi ba wadamfo ne hwan oba kwashia ose meku de akosia ne namfo akwashia wose meku be ma de ni be ni tadua mu odin pa na oba ba ko esa na de uni padua ye nkwashia adwuma hwe be ma kwashia mpani kwashia kwatianti wo bi ti aso dem opon a wo to oyisika de person no de ache be ma je hallelujah. Come on me. And some others are yakuma tony yam. Why young woman that's an enemy a day? Me pacho niska when imbesre. Unya sika ya me pacho uya usori ahwe oyiranim. Oba kono beka son naye because sika ni kumbotum. The nature of woman is created by money because queen goddess of the queen of the sun no ono eno ho fe. Oye sika opa mama me you obecho kind of sika owo and the power also say na media me ko hwie fo da otama the goddess of the sun ya bosom sam and na nkwasi asem si ya na waboduku baako na mre wa hye papa amabo atentin hu ana abuafu usisi nya because unsrenku papa na usisi mu ago unsrenku papa unsamago umpenchia unsamo dendoto me pacho to boss na ma ho kwan na awurade nyankopon hyirawo na sranku papa wo hio bi sister praise the Lord hallelujah ba ma ne mpa okra wo sene unsam kekekro hu ana nani adai o kasa bebrebe nti eni onyamba afiri unsam hwan ne wadamfo na yesam odasenye akoma pa ne Shrey, enti oyi wey abama woni ma den asrey the sacrament no abama ho den ayefe how does it say ena papa me de papa me de we ye be ma me ka sem kiro ayi adwuma nku no oba bediye nyu adwuma nku no oba bediye ma utadua munya dene krati yanhwam yesu adamfo fa no bit friendship with God ti asam na kan Luke chapter yam for speedy no oh my God come on asam ba da biyo Luke 11:14. Yeah. How did I? Eji wuti ana di konkonsa jai. Hade amfa homen ka. Ebitimi ka asam na papa se. Me so me nya me se. Me ade ba ko me woni so ya ade nya makasi with him street. Me that of person. I don't care. Me ma se kura be didi no. Me didi no. Me wasa kukuduro na I don't fear anybody. Me kanu kracho me we ni man catch me say who din kwa asem message ayem wa wo. Awurade do asofo we o. Akaka kra bi. Yem ko ha. Yes. Me say dai. Akaka kra bi. Konkonsa bi hu mu aye. Ye tutu ahohommo ne wa ha no na ebi nso som ne papa inne there be o spiritual ritual set it say o kanana sa spirit ne say o penasem no no abetena say kabom ano ba betena go wani je ho ti na aya wo de no Cratchy live there. Let's see the book of John 15:13-15. Now before answer mrewie there be o anapo ba your spiritual retain o spiritual career o be ye ho adwuma eno so ye late Celestic we anka ne bo fo a anka beyond celestic
Ghana ni bia betuma to bi atwi ne bo onye holistic ama mo di twuma no ebi di twi baka sa banche moreye anya fe ebi so twi a nkwala mai wa na aba minim star mo di twi holistic no minim ozo atwi bia keke wani ti se ka scooby doo ade chire no miura bacha me wa efe tie upompo be tie upompo be dey ukosoro ba fam wo sof matwea to dom me be kire wo sof matwea to dom me be kire wo eno so na me kire wo no dabio ensa abeya ya hyebi onku ade won bawira hu nyina wo ri no akeka na ukogye ni pema kokeka ponso abeyi to bo asetena hwehwem me yensiesie twi lipstick no ne bo de enkoto banche mole de no panwa fa tuntum no to soro to fam na fa anwa kakra faso what's it there yankwa John chapter 15 hallelujah my boy the assemble the book of John 15:13 my boy the assemble call David odo eye dey ewurade de ne kra to ho sunsumura o de ne kra to ho se obedo obekire wo do obebie kwan ama wo so tie yi ase na wo weni oh say opo wie penasa uti power sound your light be ho yeah obi ni odokesi asiri we unya skala dana samwana no nkoda hotel obenya skagi ope hotel ne boarding kora na order ope hotel ne boarding you and order we took a hotel me down and party a double bed 2 na ho and then business obi ba da ka see there be like if I came with your wife you use the 2 bed so you can sleep anyone and I'm say kwesi mami ndabiso kwasi bia ye di mi be didi ori pa so ye de tiao wan kasa ma bo onye din e ba hu sisi a wo so siesie bi me pacho mema bebe ni ma iron it fa onyama ni laundry yen hye bibi yen put you to something which is it can benefit us mani sinyama na wan bre yen yin free ho mema na mu tie mi ye yi free ho mu tie ana mema man tie kura ma tie mo fa nyama no na mo de laundry okwa ye ntama kokura be yemro na ma tuso onwa tuso ama nti enya fese be fro ba se maame me pa cho imatari buru no soro ni fam no na tuso mame wo ba no wato green one na wato blue one na abuofu na wadwa ene be bia o tie bia hua se de ntare laundry shia nti atare ba ko betima hye be 2 3 me won tare bia na me hye ebi enya 1 year ebi enya 2 years 3 years I am still putting on. What do you say? I am putting on. No ga say dey obi ni odokese asin we sa ode ne kra amana downfall. Who is your friend? Sonia says, who is your friend? Sorry. Who is your friend? Why anyone downfall? Why anyone downfall? Why anyone downfall? Tiao! What downfall is your particle? Why anyone downfall? Who is your friend? Make friend with God. Oni nyame nya nyonko fa na ma obo osunsun sem ya won kwa bi wo ha wo yiri yema okura na udi kura won tese wa me
Ema ne bebere su nim aduane noa. Fa patika obi adamfo. Abram pacho mekuna ya we a odi se ne gum. Oboaboa no. Me pacho mo adwene mra ha. Mo adwene mra ha. Mesra mo adwene mra ha. Tie mo adwene mra ha. Me pacho mo adwene mra ha. Tie mo adwene mra ha. Owa ni ehia ada baka chese oni maduane no entu pese osua no sada na wawie bai Mrs. Sada na wawie dai ani ekoketra school 6 months 3 months kosua nyambo wakano kra kire be ma no ye wasina hwan ena ye wadam obeti ma kire odo kasie wi akire wo hwan nti me ni adamfo me lifetime ina me ni adamfo if I need you seconds 2 minutes 1 hour when we done yeah no ga say dey ye are my friends if you do whatsoever I command you if you do so ever I command you wo ye na me awurade me pa na wo ye ne amasede ne me mra odokasi ameyi na bi akire wo no moye me namfo moye me dai onso dia coffee as yes e ba cho shamo bezi ho ma me nje tu bi ma why ma me mama da fru tu tot na ma wonu mu wi ahu sa aduane wan ya ko homa ofie ntu be ko no wani su be twa ho okwa oba akwa sia wa no aduane na woman skaye a matrimo odin to the stand say eda be ya ko homa sika no saada no no be ya nwane mo no aka cho say mi wura enam ne nyama ni abontene e ma na ankodwa onim say anya market wo ho ye kasa me pa to asuma me henceforth I call you servant. I call you servant. The servant knoweth not what the Lord does. I call you what? My friend. I call you what? My friend. For all things that I have heard from my father, I have made it unto you. Ni amaji nyina o meja de nche no enna mi declare to abrabo so Yesu ni mo. 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 Tio nia mi wurade adom me no se woni spirituality a wo che wo kwam wo che wa kwam wo che wa brabom hello me so che wen Proverbs 27 verse 9 sorry now answer se wo spirituality nya opa ye misa obi otie bia anapa spiritual retain ede anapa wa sorry o ritual sa o yanso wa pie ne ede o bon pae keke no awie o ban so e anajo so 12:1 so e o nyama ba sa na wo de wo ye ni amachira wo na wo ye na ema nyama so bie ma sika nso a o de koto ade ne ko ba koto condom aba to condom Debio oba bia pebe ma wodi oba bia pebe ma na dwene mu da ho first na ma ne de odo ni bia bi wa ni bia bi ese ma no mbo wajai me say me be pe ma no bi wo Togo lai ho no amanfo no mu ya si akwan kaminya ba ko ho ha na e wo no ho kakra oh sister ni shoba hweme no se minim fam o nti me ba nyama na oto me ma akoso
me wia medidi ne ho wa hwe meluku good be sia kwan for na del so sia kwan wo an so mo do me me pesa obedo me pesa obedo me o me pesa obedo me who do me kura obeye me critic in kama what is Proverbs 27 verse 9. Call and would you ham ya day Emma kuma toyem Sarah no nipa damfo etim day Sarah no nipa damfo so tim eseye no ya day me pa to pay attention no tumfo twam am sa gbangban ni nyai na menya kwa abofo sane fam na menya kwa ya adwuma Oga said do not forsake your friend and the friend of your father. A friend of what? Your father. Any day. Do not forsake them. Do not forsake them. For perfume and incense. For perfume and what? Incense bring joy to the heart. Me say incense bring them Joy to the heart. and too much so question to me incense am sacrament ya. What dey turn na bubu akonta. Ana papa na makofa bosoma makofa wo si eni unni ana me dey aba. Incense bring joy to the heart. Incense and what? Incense and what? But I already shall say, O sacrament in any moon. No, suru me kwama wate. Me nibu sumo. Nemo me to me. I already had me to me. What now we win the conconsa. Ba wona kan wante. As in the teacher assembly ya day. Look one conconsa day. Obeyi nko kwansa no ye den hey emu odru me ba cho communication bi atwa na ba bia maduru me nya nipa biem kan ma me perfume and incense bring joy unto the heart and woni aduhwama kuma ye den me pa cha semi o kama me sa ara na onipa adamfo etimu seye enso Sarah no nipa adamfo etirimu seye eye because yamfa nye wo a woni nye den tio Sarah Oni paradam fune se no enti me pa cho kasa do ajai wo koye bibi na so kwasi mi hu ya aboa wo me anadu mi da ho as mo mema mo ebi kwa hyawo mema mo ha ebi kwa hyawo muntie mi munim wa na fie kwa hyawo enkobie me de ngosra be kan enkobie hallelujah Davio oba bi sunra oba yesu be 3 days no twini ti wo fam nko a me kan san ofise me di agoro Davio se ena me ka se oba biyon sisiesie na ho ye fa me pa cho ye dua onye oba wo so odina ho ye den adena lestek no ntimi nto Beyonce ni spirituality is high nti oni shatter bonum shatter wale SM for life onu so ni spirituality is high koso sabi ye Kristo ni onu spirituality enko hwe